Lorong ohi lorong importante ba parroquia Nossa Senhora de Fátima Turiscai. Vai em median ihane be ita sorumalo ihane vamos ita se fahmalo. Também maka lorong idane lorong especial ba povo Turiscai. Se despede ninya amo paroco tuan se singu fale amo paroco fon. Também maki itani soring ita iha autoridade local senhor Adriano da Costa, hanesang administrador do posto administrativo Turiscai. Ita si barona ideia Hanoi Ruma nevema que apresenta si autoridade local relação com figura amo Aníbal da Costa Miranda nevema que halo missão niha paróquia Nossa Senhora de Fátima Turiscai. Bom, ona ba figura amo Aníbal inian ema ida nebe ke kreatif tebes ni hamutu ko ami tinan sanulu resintolo ni halo buat balon buat parak tebes ke ni halo ya paroka ida ne ohin kolaran susah ami bel husi kela ami ni paroko mai be kolaran contentimos ami bel simo fale ami ni paroko fon nebe ke ato mai hamalo estima no vale ami Nini problema ba ami lawas katak amo Aníbal baho di oinde mai be ia liam puang balo em hateten hanesane tam ni obra ne ni halo barak dia raida ne ni lalata ni si husi kela ami mai be ni obra ami sitemin tam obra barak ni husi kela dia posto idane ia ami hanoin mos katak ida phone mai ami sempre tau esperança bot tamba amo parokira pun sirani missão hanesandeit e sira tu mai estima sarani mai cuidado sarani e amini nia tristeza ka amini nia Hanoi ba amo Aníbal hanesandeit tamba ia Turiscai mos vale no estima sarani no povo Turiscai ba fahakat fali basorin mos estima no sarani povo Fatu Berlihu paróquia ini. Relação autoridade posto a igreja ne dia tebes tamba ami sempre halo comunicação dia banhira iha serviço rumah a igreja no iha estado tamba estado ni tahare kata estado mai be sarane mos ne tama estado ne label hamrik mesak sem sarane se sarane la iha mak estado ni lai haun dar autoridade local karakate tende dia foi ransane tala balong iha tina sanulu resintolo nyalarane ia contradição balo entre o povo no dar sarane Turiscai ou amo Aníbal ami no dar uma criatura ami husu perdão molo kato sahela husine e ami mos ami fiar kata fatin idane fatin amo ninian abang bairu ase atu desloca ba fatin rumah kare paróquia nebe amo halo residencia nebe ka amo serviço ba bele mai liu hosi visita hosi tamba tina sanulu resintolo nebe ka amo fo nini contribuição toma serviço toma ia raida ne ami silasi haluha ikus liu makane ami fiar kata klalatak se husi kela ami mai beni obra se hamalok ami ia tempunaro obrigado haunia sentimento ba amo parco nebe la cliortan husi Turiscai husi kelita Turiscai no haunia sentimento triste tebes tamba segundo haunia visão kata amune hela ia paróquia Turiscai durante tina sanulo resini rua resin no la saugate ni hela no ni hala obras barak ni hala vocação mos bura se Turiscai pastoral det mos la falta pastoral ba suku ni badina step tebes também dane duni maka ami haulori paroquianos Turiscai ni nara nato ato katak ami atu husik amune sai hus parok Turiscai laran triste tebes mai be ami la bele egoist ami thinking of for most by maseluk atu nune amu fila fale ba fatin seluk fatin fon seluk o desenvolvemos hanesa ne desenvolve ya parok Turiscai ami hatene dia katak durante ne itari namu paroku nia mai ia Turiscai nia
contribui ona para desenvolvimento lobo kita. Tanto bele ia vida espiritual ni ni área remota ser nebe do kusi posto administrativo no ko husi paroku ida ni halo control ko ba proses ser ne hotu inu ne mos ita bele hare di hangkata ia desenvolvimento lobo kita nebe mak ni bele halo hela i ohin loron to ohin loron ita bele hare di hangkata ia progresão barak mak ni halo ia momento ser nebe li ona ba hekotu inu ne mos ita bele hare di hangkata parte ser nebe ita hanuina ia tempo neban situação difícil dan ita bele halo nene botal balon ne bele halo ona inu ne mos ohin ita bele heta na ne progresão mas be ia momento ida ne mos tona ia tempo para ne bele troca fila vale am bele heta fila vale amu phone para at bele continua falando serviço ne bele música da puto no sentivo dia obrigado ba tempo sentimento nudar é Masarani e pessoal ba nudar Orlando Tristituan tambah amu ne bema mai hele ne dura saunaro mai be botu todo ita bela senti ita bela triste ndar liderança ida sesu ne fatin mai be tamba ne serne dalan ne hatu kata qualquer que tempo lorong atukalan tem orientação khusus superior sira nebe nudar sarani bel sentimento hela mai be na fatin triste tambah liderança ida hamuto kita clear ni sesu fatin selu mai be tamba ne orientação khusus superior mai be tamba ne tempo makalo ita faham malu no tempo maksalo ita hamuto ia qualquer tempo debe husela bamu nudar sarani parokian Turuskai nebe dura saun naruk hamuto konia bonjira ni bel sesu sine mas nene ya lalata sila ses non influence ya nafatin sarani parokian Turuskai tampa ita siamuto kela saran Turuskai siamuto konia ya qualquer tempo nebe hasuru malu nebe det saran Turuskai si hamuto konia ya ora saun si reza nafatin bania no nia si sai nafatin nei lulik nebe lulik ba nafatin no sarani iha bani nebe sarani nafatin ba iha nebe sarani nafatin dari ama Kristen Katolik kuliah kona ba presença amo ni bania amo paroque Turuskai nya durante tinan lobo kira Turuskai amo ne presença ne ba amene hasabot mo ne amle bela luani moris tamba quase tinan lobo kona amo ya Turuskai nia visita quase sukoto turi tau tene kata suko fatkar suko no bedo ai be nia presença na ba ativamente atau tempo bailo atau tempo dan perubahan ba ni haladu ni knari da dari tau tene kata sai bibi atan be dia sempre bahren ini bibi sir ini be betno iya ne buat rumah ne be furak tebes ne be durante la campagna il segundo hakar kata tadi kata ko presença amunian ita acompanha buat tubuh kita mau nihalo ya Turuskai tamba ia amsuku fat kalau rasimos nia obra ihan wa ia tama kapela rumah nabe iya amnian be iya nihalo dun rehabilitação to hindo ita to belare amni kapela na mas bel sayo dia idane buat rumah nabe presença amanu di bernian ya suku fat kalau i sarani sira hotu bahira rona informação kata nia to fila fali bahia fatin selo como já seramos triste mas ita bere dian triste mas buat hotu nek ita tuk diansa tama ita hotu atena kata knar amo sernian ne o satu bel haklak ne mak nelian significa lo haklak ne dite ya posto Turuskai mas be haklak mo fatin selo to selo ma hakera kona ia biblia durante extensia amo paroque Turuskai amo anibal nebe maka clear tebes ia Turuskai durante tinasan ruang relação entre polícia e igreja de Actebes ia tempo neve de tanto ia tempo difícil ia tempo neve nossos irmãos ami sempre ia relação a moto mosu problema rumah ami sempre kontak moto e relação amo ho polícia de Actebes buat dia hanya semisal ngira neve maka amo mai e tempo para fila vale ba servir para saran tercelo mensagem nebe maka ami hus escola polisi Turuskai atau ba amu makane amu ni silolom beleba mai be afuan ihana fatin Turuskai i reza na fatin mai ami polisi escola Turuskai nune ambel halam ni servis hodiak obrigado amo Aníbal
Sampo.